Akariba musheji wa chogoria ni bonanete ugwa kumania na kiria bakuga ni kuongereka kwa agagia bokaria ntereu. Akariba baba kiuga kwina makarika jawamba kumania na gita kiria kiri thokone ukuthuka na biashara ire ingwa kurio muno baugete mundu jujo na jujo tumite thoko eje yojura amba Mati Mugambi na nteto eje na njirendiku. Winyangia na nkinyo maramari taoni ya chogoria gike kiumia no akabithatu gwa bugitambaga bubu nyuma ya gita kya murika muici kira kiri taoni no mbari cha Kilifi gikwora biumia bithatu bithiru na gita gikirira twekirirwo gita gitonie tugutetheka nuntu akwenda kwina okora mwingi muno no riu okora no cokete kama kawaida nuntu gita gike kiumia githikyo kya ira tukumalia kya orire Rairia gite gwankana ni gutuika kwina wamba muno tareu nonto ne tokona akue kwina mtu wetu mwa kwendia megate na bado alo riskini kokendelea ogu gutena gitagiki bado na akaiye wa kireti jia na atomba kusafirisha megate atori na nkinyari ngi biashara abariuga gwantugo kainduka ruma bakathungira abage kuthukagira into biao na nkinya motoro mao kwanja ndia Krismasi antu bakeno bena ndina muno gutunywa into jao ona ngoko ne kiwa muno tuko goko no ntoli goko kwagire ntuma gutewero ona taji atauni goko ira nyinge itiakanaga jaorire gita gike ya Kilifi kemurikagira antu bonthe na nkinya ringi biashara bonthe batauni ya chogoria bariuga wana biashara ciao ni kuringithika nene areko barachimithia kurugura biashara ciao gutare gutuguka na nkinya gukere mbendagia ndukenwa ya migate tenena iyo tani nduta migate na kenda jio tuko ni riski sana hata naogopa juu uko na giza sana ni riski sana usiku. Taenwe tedagia mono chogoria mzima na kuanga na mwangaza kila mahali. Hata siku nyingine kuna mama alikuwa anapiga nduru hapa, tukatoka tulimsaidia. Juu alikuwa amekimbizwa na hatujui nani alikuwa amemkimbiza. Muthia rombare yao ikire thirikari ya ngavana Muthomi Njuki gutigira gita giki kuruthwa kenda bachokera wira ciao. Tuliromba Muthomi wetu Muthomi Njuki bena MCO wetu mawira ne baturuthire gita giki kenda gicoka bugi akari mbere kitumurikire na gitethie baba gwitukana njira batutetherie tari uri thondekwe antu bombe kuringa shughuli jao tuko na batikadi bagikiraga na bakinuka na antu baba nene Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kya Mara mbita wa Mati Mugambi.